Sabona mlaleli weBridger Media, ezihamba phambili ngehola manje zithi zona abafana abadume ngezokudabhayila uNdambini and iNgonyama bazobe bedlala ishow enkulu ngoMgqibelo lo esiya kuwo. Bathi le show kuzobe kuyikuhayalisela babizwa kuthiwa yi-birthday party. Bathi izobe kuJoslovo eYuveli eZebra Pond. Liyacelwa lonke ukubana lifike kulele ndawo lisupporta laba baculi ngoba kukhanya bezabe benandisa. Kuthiwa kuzobe ku-birthday omunye usisi ababiza bethi nguShayelini Ncube. Kuthiwa ishow izaqala ngo-12 kuze kuyeshona ilanga. Liyacelwa ukubana lihambile kuleli ndawo liyabasupporta phela liyephosela khona okuncane. Bathi ungena lapho kuzobe kungu-R70 kuphela. Ziyaphuthuma lezi ndaba, sicela lizigijimise indawo yonke zigcwale ukwenzela ukuthi iZebra Pond igcwale ukuze phela lazo iNgonyama zithole okuncane. Bazibiza bethi ngezokudabhayila, ezokuchitsha, ezokufothokopa, ezokunankayila safudunyana. Njalo umfana uMindo Simachaza lowu limbone etrenda ensukwini lezedluleyo, trenda egroupini yeRumba. Kuthiwa laye uzobe elapho eshaya ingoma zakhe. Bathi uzoba yi-supported artist la encedisa lapho, ngakho sicela lifike lapho ukuze likwazi ukuthola ingoma zakhe ezithengiswayo. Uma sihlabela phambili zithi zona uBrema kade bemhlaba ngembuzo enzima ngemva kwe-interview eyenziwe yi-Underground Entertainment. Sibonile laphana uSacha loMiss weRumba bemhlaba uBrema ngembuzo enzima, kodwa uBrema ubonise umsiza waphendula yonke imibuzo ngokufaneleyo. Bathi akazange enanaze uBrema, uyiphendulile yonke imibuzo enzima kade bemithesa yona. Ngakho abantu bakhala inkundla ezoxhumana bathi labo sizi bebembuza imibuzo engafanelekile. Kungakho thina siBridger Media asilambono lapho ukuthi lembuzo kungani bethi ayifanelekile. Ziyaguqa lezi ndaba kuyodima kancane lihula ngizinjalo lezinye. Qhubeka wena ulalela umsakazo weBridger Media ogijima phambili eZimbabwe. Lisale kahle.